Kahnyautara Border Dispute Redressal Forum HBDRF Kalabang Nong Pelot Pangam Ralyang Committee harangkat kajing don lang UMDC uba ai bor shadap hene kesngining kong kile kendu yu menteri rangba ukonrat kisangma bat dawa ba unya sait ting bat ke sorkar Assam bahkan penpai biang ye kilai pun rutli kisnong ke beron blok 1 Chameglaya. Habakran cikilat patai kubor chairman ka HBDRF uba Chandami Sungo ulai thu bah kajing kendu bat menteri rangba kinongelam na kilai pun rutli kisnong na blok 1 kila dawa ba sorkar Meghalaya kamde banyasoy ye ka memorandum of understanding penbet put jangkawat baar lada ka sorkar Assam kamtre ban penpai biang ye kisnong khasi penar. Te dokumen matagasi yo bani kendu badi chief minister budon brom jungi nila ya keren na kabanta ka border dispute especially ni banta na kabanta jong ka blok 1 mar bale ba ka blok 1 na do ka porndai thai ka dei ka par al parcel Meghalaya ha ka por ba niyo ya ka joint civil subdivision re tang haki ka to kan por ni la transfer jubori ka sipo ka Mikir Hill anor Kasar Hill district te nagaliang gajongi ni sim ni ka kabu no mar ba matang na dap nyu pho senam tam ke jingdon jungi support jong ka district Karbi Anglong dan ka direction jong ka central government yaki both government Assam and Meghalaya to resolve yakan deka border dispute te ngilawan cha chief minister brom jungi ba kerpadi uba unwan ra biang ini sha po Meghalaya tang katai ba nisgo don bok ha kum gane ka por ya ka ba ka sarkar ke artali ki sarkar ka Assam government ba ka Meghalaya government di kwa ban penbet no yo putusam te ngiwan kerpat yo chief minister brom jungi ba un retransfer ya kene ka blok 1 cepo Meghalaya tang kata man retransfer hoy kalau tang ban retransfer ya ka blok 1 cepo Meghalaya te maleng hagano ka rim ni kwa ban retransfer ka norim ka bang ko ban retransfer ya ka blok 1 cepo Meghalaya inong song di badon hangte ki de tang ku penar sudah ka khenkor ka khenjai ka khenkor ka khenjai ka tin ka thale pan na dong sedong ni ngilong ki ngi wan ka jai pen khasi penar ni ka khenkor ka khenjai ka long ki penar kisinong ki tha da kispa snam dalej bisit hante pinyo i ka nong rim ka ba ka bagidon kidon ki sopeng kidon ki sopan ki bala aslam ba te kila song sepo pinyo ko tam tali kisnam gila song sa tai support mikir mentala long Karbi Anglong West Karbi Anglong district kila im jinjar kila sha pun sitom la ter kinum yo shu ya ka hok long bru man bru kum bayo we pat ki sinong ditha yakne la tre de ki omtang ku mu shakri hinre kum mra nagata ka dau umla shu ban sha ya ka ne ka jingsha pun sitom abro bilang kajing sha pun sitom manhang ne pela yo I ba kadon kajing ja kumbar nai dunai e hapo khanduli na kajing ja ka badon hapo khanduli ka reflect patcha kitai ki thaw blok sikika blok 1 jungi bro koi kinum sha shu ban le yo le hat kim sha shu ban le tre le kha habro kalian wat ki sinong benar bro kidon live on rutli sinong ki hab hapo ka elaka labang nang phulut pangam ralian udoloi ha por miswa ta udon bale umdon namar ba ya gari jante ala itho ya ka kum kari khat ar doloi life ho se im ka state Meghalaya bro ko wei ka long kupta te sniu bok ba hastam bijar khandai spa sam foi la transfer ju bori ka stai la ya blot ki dostor kiriti udoloi umdon shu menta te nagata ka daw ni ko ba kuma ngilong kinong song badai na ki jai do khasipna ni ko ban le phai biang sport Meghalaya ban im ka tin ka thalit ka na habro tinya te kumne ka wei ga mat ka ba miliakran ba chief minister ban borom jungi mata kasngi kalong kumne ba kaji kran ban kong hi ngila pan pau bagi don live ke ukriu tuli chnong khasi penar ki badon kam ban transfer biang supo ke jela Meghalaya Tihalor kene nagaliang jong chief minister upaidin kandiat check report mula summit house ne marjan khatway agapor belum chief minister umukul semua mo por jong kongres te ubu jing kli hatto ba kini gilai phem ri li chnong
kila hap ne em hap pok jong ketu ka report ke ba la dep submit usna barjar khadwe ke te nagaliang jong nagaliang jong government hi nagaliang jong iru nyindang yawat bani aya kata hatu kala don ne em pam don ne em kita live here lu delegation ke bari transfer pok ta report jong usna barjar khadwe